Uiteka mana Abrahamu, mana Isaka, mana Yakobo, turagushima se umwami wacu Yesu Kristo ku rukundo dukunze cyane rwatumye utanga Yesu ku bwacu. Nkuko mwami wabivuze ngo nkuko Mose yamanitse inzoka y'umuringa mu butayu ari we n'inzoka wese yayireba agakira, niko nawe mwami byari bikwiye kumanikwa ku giti kugira ngo ukwizera wese atazarimbuka ariko agahabwa ubugingo buhoraho. Turagushima rero kuri umwanya umusugira kanema y'amasengesho umwami w'umugisha buri muntu wese arashaka amaso hawe mwami, ugutwi kwawe kumva amasengesho ye ndetse n'ukuboko kwawe gukiza aguhishurirwe mu byo agukeneho byose, abone ubutabazi bwawe. Komeze kudufungura ubwenge tutari yanditse byera n'ubwira ubwami bw'Imana, tumenye impamvu twizera, tumenye impamvu twagukurikiye mu izina rya Yesu, tumenye n'inzira zawe mu rwego wifuza ko tuzimenya mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Ubwo rero turabona Eliya ni umugabo washenjaguwe n'ibihe arimo. Twabonye yuko nta kimenye yajya kubera situation yahuye nayo. Donc c'est un homme détruit intérieurement. Ni umuntu imbere yarashenjaguwe imbere, ni umuntu w'imbere. Rero yarakeneye kuba restauré. Restauration rero ntabwo ari gusana. N'abantu bahindura ngo restauration y'abantu ngo ni sanamitima, ntabwo ari byo. Restaurer, c'est remettre la chose à l'état initial. Ni gusubiza ikintu uko cyari kiri, za ngorane zakigezeho zitarazikigeraho. Wumva ari gusana? No, ntabwo ari gusana. Gusana ni ibiraka biraka. Imana ntabwo itera ibiraka, ibyo ni byacu. Yo iraza igakora igasubiza ibintu uko byari biri. Amen. Umuntu akamera nk'uko atigeze arahura n'icyo kirwara, atigeze ahura n'izo ngorane. Iyo niyo restauration, niyo yakoreye Eliya. Kugira ngo tubyumve, tubanze turebe Eliya ari ku musozi Karumeli. Isirayeli yari imeze gute imbere y'Imana? Isirayeli nayo yari yarangiritse kuko baretse Imana nzima bahindukira Imana ipfuye Baali ndetse na za Shera niki, Imana zipfuye. Nabo bari bakeneye iki? Restauration. Nitumenya restauration ko Eliya yigenje, turamenya na restauration Imana, amen, uko yigenza no kuri twe. Imana ishimwe. Kuko umuntu wese mu buzima bwe yagera agakenera restauration. Kandi twabonye ejo yuko iyo abantu bafite iriya depression baragenda kwa muganga bakabumviriza, abafite abaganga b'inzobere mu byerekeye ubuzima bwo mu mitekerereze, noneho bagahita rero babaha impanuro, bakabaha inzira zatuma basohoka muri icyo kibazo. Muri bimwe twarabibonye, ariko iyo habaye iyo ndwara ya depression profonde bituma umuntu, twabonye ko bimwe mu muranga y'abakubura apeti, y'abakurya birenze urugero n'ibindi, kuryama cyangwa kubura ibitotsi, kwigunga. Iyo hari kwigunga urumva nta kindi uwo muganga ari mumubwire, aramubwira ngo nakore effort yo gusanga abandi bayibize, ngo baganire. Twabonye urugero rw'uwo mugabo mu Fransa, umukobwa yamubwiye ngo ntakomeze kwicara ahantu hamwe, bamusige mu rugo basanga ari aho, ahubwo nagenda asanga abandi bantu baganira. Iyo ni imiti, ni kimwe mu miti bakubwira ko ubwigunge bukomeza ubwo burwayi. Ni ukuvuga ukwiye gusanga abantu wiyumvamo
nimbuga ifite ubwenge kuyumvamo kugira ngo muganire ntube mu bwigunge. Ngo hariho za terapi, imiti batanga mu mpanuro gutyo gutyo, ariko hari n'imiti rero banywa yitwa antidepresseur. Uyu munsi mu bihugu by'Uburayi uba uri muri train gutya cyangwa mu ndege ukabona ni bake muri mwicara gutya basanga afunguye agasakoshi anyoye kanini, wamubaza se bitese urarwaye, ni antidepresseur, ari muri depression. Biriya bihugu bari muri depression, n'abantu bake udasanga mu gasakoshi kabo bafite ibinini. Depression yarisha abantu hariya, kandi birumvikana kuko ni societe za individualisme, kuko bubatse societe aho umuntu abanyamugendaho. Abantu bamaze gukura batabasaza bakigendera, ntihazongera no kubabona benshi. Rimwe nayo mu Bufaransa, hanyuma umupasitori twari kumwe, ntabwo aba mu mugi hagati, aba mu ntara. Noneho turatembera, urabona no mu ntara y'ama route goudronné. Noneho aranyereka umusozi wose hariya, amazu yarabumutse, ibiki byose, umusozi nagutuwe. Arambwira ati nubona hariya, ati buriya abana barakuze bigira mu migi, basiga abasaza bamaze gusaza, bari mu zabukuru kugeza aho bazapfa. Tera amazu yose de maison abandonné, ntibazana baje kubareba. Urumva ni kuvuga n'amasosiyete yubatse ikintu cyo individualisme, kwimenya. Para kuvuga ngo mfite ngo grand frère, ibi byanyu byaha ngo mitu yu grand frère, ekada. Ariya umuntu wese amenya ibye. Usanga abantu bibana nibo benshi, kandi Imana ntawo muri gahunda yayo ariko yateganije ibintu. Nkuko Aristote yavuze ngo l'homme est un animal social. Ntabwo Imana yakuremye ngo ugume ku giti nk'iki. Rero ingaruka ni hiye des sociétés malades. Abantu bararwaye za depression, baguma mu imiti ko ntibazi na Yesu benshi. Wabibise? Urumva rero ikibazo? Bariya rero ni ukubera individualisme ikabije. Société yarasenyutse, nta muryango, ntaki. Ibyo byararangiye kera, umuntu araho wenyine, nta bindi. Nubura akazi na uzimenya. Wabibise? Ntawe uzakuza gutabara. Noneho no mu buryo bw'amatorero nayo, amatorero nayo cyane nko mu Bufaransa agenda azima nayo. Amatorero menshi ni abantu bavuye hanze nko muri Afrika. Kuko niyo cadre nura ya socialisation ituma abantu bashobora kuganira, kuko umuntu wese aribona mu bandi. Burya kuba turi kumwe hano ni umuti ukomeye cyane. Imana ishimwe. Haleluya. Ibintu ntituzige tubyibagirwa. Tugaruka kwanza ku musozi, tusubiye inyuma rero, tugaruka ku musozi Karumeli, ibice 18, kugira ngo tujye mu mizi ya restauration. Turebe ku murongo wa 30, tugeze ku murongo wa 3. Eliya ahera akabwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Nuko Eliya yenda amabuye 12 uko umubare w'imiryango ya bene Yakobo wanganaga. Ari we ijambo ry'Uwiteka ryagezeho riti, Isirayeli niryo ribaye izina ryawe. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha igicaniro mu izina ry'Uwiteka, maze acukura impande zacyo uruhavu rwajyamo indengo 2 z'imbuto. Aherako agerekeranya inkwi, acagagura imfizi ayigereka hejuru y'inkwi,
maze arababwira ati nimwuzuze intango enye amazi muyasuke hejuru y'igitambo n'inkwi. Amen. Urabona rero Eliya aratangiye rero atangiye processus yo kurestora ubwo bwoko bw'Imana bwagiye kure y'Imana. Ikizakwereka kubura guhora ufite ikibazo nuko yabubajije mbere, aravuga ngo nimba Uwiteka ari we Mana mumukurikire, nimba ari Bayali muyikurikire. Muri bagira icyo bamusubiza. Wayibise bari traumatize na Yezabeli, ariko ababwiye ngo barisha abahanuzi b'Imana bose, sigaye jyenyine. Amen, haleluya. Noneho dore uko tubwira tubigenze. Amen. Nibahamagara abahanuzi ba Bayali bose, nanjye noneho Imana iza kohereza umuriro ku gicaniro, niyo Mana. Aho rero barasubiza. Muracyumva? Soma hariya 11:21 ugeze ku murongo wa 23. Aho uraza kubona rero bari abantu bari muri trauma. Nuko Eliya yegera abantu bose arababwira ati muzagezahe guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana nimumukurikire, kandi niba ari Bali aba ari we mukurikira. Abantu ntibamusubiza ijambo na rimwe. Musurinye ntibamusubiza ijambo na rimwe. Hari impamvu ituma badasubiza. Komeza. Eliya arongera abwira abantu ati ni njyenyine mu bahanuzi b'Uwiteka usigaye, ariko abahanuzi ba Bali ni 450. Nuko nibaduha imfizi ebyiri bahitemo iyabo, bahitemaguremo ibice babigereke hejuru y'inkwi, ariko be gucanamo. Nanjye ndatunganya iya kabiri nyigereke hejuru y'inkwi, ne gucanamo. Muhere ko mutakambira izina ry'Imana yanyu, nanjye ndatakambira izina ry'Uwiteka. Maze Imana iri budusubirisha umuriro iraba ariyo Mana. Abantu bose baramusubiza bati ibyo uvuze ni byiza. Kuki bashubije? Nuvuga ngo mbere banze gusubiza bafite impamvu, kuko bari traumatize. Ubu rero bashubije ko bafite wabona ari inzira yo gutabarwa, tukava muri terabwoba ry'uriya mudamu. Murajubise? None se si uburwayi? Kuba vivre dans une peur constante, kuba uri mu bwoba ijoro nama wiri imishitsi, bari tétanisé, terrorisé. Abaganga b'indwara zo mu mutwe bahita babona uburwayi bari bafite, bari muri situation yabambuye. Amen. Ari ikintu bita être aliéné. Barambuwe leur faculté Imana bahaye, faculté de la parole. Bambuwe. Amen. Impano Imana yabahaye ubumuntu, ko umuntu akwiye gutekereza kandi akaba ashobora kuganira n'undi imubabaje cyangwa ibunejeje ku bwende bwe. Ibyo rero Yezabeli yarabambuye. Noneho bararwaye rero. Ntabwo yabakwiye ku Mana gusa, ahubwo nabo mu mitima yabo bafite ibibazo, barahungabanye. Nimubona? Bakeneye restauration. None Eliya arestora gute ubwo bwoko? Nawe Imana izamurestora, ariko hano nabwo ararwara. Aracari Eliya grosse pointure, gros gabarit, igihangange cyo mu Mana. Wayibise? Kuko we hano ari muzima, Imana iramukoresha avure bari abantu. Yababwiye ngo yatangiye gutewe, ababwiye ngo munyegere, hanyuma agira uti afata amabuye 12 yubaka igicaniro cy'Uwiteka, kuko ntacyari kigihari. Ngo nk'uko amazina y'imiryango ya Isirayeli ari 12 yazanye amabuye 12. Nuvuga ngo agira yegeranye imitima y'abana ba Isirayeli yose,
babe nk'ubwoko bumwe bwatoranijwe n'Imana. Imana yigarurira ubwoko bwayo bwuzuye nta n'umubuzi, bagaruke bose ntihagire usigara kwa Bayali. Iyo niyo processus ya restauration turaza kuyibona. Amen. Mbabazi ikibazo, mu gukinga ijuru imvura imare kiyaga cyose imyaka 3 n'igice itagwa, byafashe process yari sengesho. Hanyuma mu gusana buriya bwoko yari sengesho. Ibyo nabo bimenye ntabwo byumva. Gukinga ijuru yaravuze nta mvura n'ikime bizagwa ku gihugu cya Isirayeli kugeza zabitegekera mu izina ry'Uwiteka bitabikoreka. Ari kugira ngo bari abantu basanywe, amen, bagaruke ku bwoko bw'Imana mu mitima yabo yangiritse yo kuba mizima. Ntabwo yavuze ijambo ngo Isirayeli bamuzima. Oya, yabaye process. Bayibise ntabwo ari sengesho, n'urugendo. Rero restauration ntabwo ari sengesho ribikora. Yego habariho amasengesho, ariko hariho process, hari inzira binyuramo. Niyo dushaka kureba uyu munsi. Amen. Kuko hari abantu bibaza ngo isengesho ryo rirahagije. Weka da, barababeshya. Byose bikwiye gusengerwa, ariko isengesho ntabwo ari ryo rirangiza ibintu byose. Turaza kubibona. Amen. Turaza kubona inzira ibintu 12 bituma umuntu agera muri restauration parfaite, aho umuntu agera mu gusanwa n'Imana mu buryo bwuzuye. Nk'uko amabuye yari 12 kugira ngo agire igicaniro cy'Imana, nta buye na rimwe ryari kubura. Nk'uko imiryango ya Isirayeli 12 amabuye yari 12. Icya mbere kwari ku restaura hôtel de Dieu, kwari kongera kubaka igicaniro. Igicaniro nico Eliya yaraziko, amen, niyo ntangiriro ya restauration. Kuko na Bayali kugira ngo yime ingoma muri Isirayeli yamenye ko icyambere no gusenya igicaniro. Kuko ubwoko bw'Imana butafite igicaniro bwaburi ubwoko bw'ingaruza mu muheto ya Satani. No mu buzima bwa buri mukristo wese hari igicaniro. Iyo icyo gicaniro kitagihari, uwo mukristo abasigara ku izina, ariko nta bukristo bwe bugihari. Umuriro w'Imana ntabwo ari kumanuka ngo habe kugaragaza Imana y'ukuri hatabanje ibyo bita le préalable, hatabanje kubaka igicaniro. Kuko Imana kuri ara mabuye 12 ntiyabonaga amabuye, yabonaga ubwoko bwayo. Buri muryango wari uhari ishaka kurestore relation y'ubwoko bw'Imana nayo. Chaque pierre représentait une tribu. Buri we yahagarariraga umuryango umwe. Amen. Rero nta umuriro wari kuza nta gicaniro. Kuko umuriro w'Imana ntabwo ugiye kugwa hano hasi, ukigwa ku gicaniro kigiye kubanza kubakwa. N'Imana yacubatse Eliya. Abisirayeli giye bavaga mu bunyage nyuma y'imyaka 70 mu bunyage. Erega bene data, hano tuba turi ibintu bihambaye cyane, za principe spirituelles zikomeye. Imana ishimwe. Haleluya. Abisirayeli giye bavaga mu bunyage. Muziko Nebukadinezari ingabo zaraje zitsinda Yerusalemu, sibyo? Zitwara abaturage mu bunyage, abafite imbaraga, abanyabwenge, kuva nabo mu nda y'ingoma barabatwara. Kuko niko bana Daniel bagiye bisanga i Babuloni, ariyo Iraki ya kino gihe. Imana ivuga muri Yeremiya ko bazamara imyaka 70, hanyuma izabagarura ku bw'isezerano ya Dawidi, ariwe Mesiya azaturuka mu nda ya Dawidi. Ya miryango 12 Imana yarayicira agenda bururi razimangatanye. Okay? Sauf bamwe umunsi Isirayeli igenda bagarura
igakora test ya ADN kureba ko koko ari bene Yakobo, ikabavana mu Bushinwa, ikabavana mu Buhindi, ikabavana hirya no hino, bavuga ngo ikaga muri bihugu bya Asie Centrale, biriya bihugu bikikuje Urusiya, sibyo? Biriya byose hariya, Kyrgyzstan, hari ibihugu bifite ayo mazina nk'ayo. Hariya hose rero ngo hariho bene Yakobo, bakomoka kuri ya miryango 10 yajyanywe muri Ashuri kera umwaka wa 722 imbere ya Yesu, 722 avant Jésus. Niho bateye, umwami Ashuri yateye ubwami bw'amajyaruguru Israel, umwa mukuru Samaria, barutuwe na miryango 10 kubera icyaha cya Salomo, sibyo? Imana yahise igabanya ubwami bwa Salomo ku ngoma y'umwana we Roboamu, haba ubwami bw'amajyaruguru bugizwe n'imiryango 10, ibuha umugaragu we wa Salomo yitwa Yeroboamu, umwana wa Salomo yitwa Roboamu, umugaragu we yitwa Yeroboamu. Hanyuma haba rero schisme, bita schisme mu Gifaransa, imiryango 10 majyaruguru, umwa mukuru Samaria, imiryango 2 Yuda na Benyamini, ubwami bw'amajyepfo bukomeza kwitwa Yuda, hanyuma umwa mukuru Yerusalemu. Amen. Hanyuma na ngoro y'Imana yari Yerusalemu, kuko ni Yerusalemu n'uburiya bwami bw'amajyepfo buzaturukamo Mesiya, ko niho hari ingoma ya Dawidi. Hariya rero mu majyaruguru ubwami bwa Israel, umwa mukuru Samaria, himye abami benshi b'abanyabyaha bakurura igihugu akaga, kugira ngo rero nabo bagire igisengwa pour rivaliser avec Jérusalem, kuko niho hari temple, niho hari ingoma y'Imana, ko ingoro y'Imana bahise bubaka Samaria ingoro ya Bayali, hakorerwagamo y'amahano y'ama orgie. Amen. Hanyuma noneho buriya bwami bw'amajyepfo, umwa mukuru Yerusalemu, nabo bageze ahantu rero nabo bakomeza bigira ibyaha, kubera ko bo bafite isezerano ko Imana izabavanamo Mesiya. Imana ibabwira ati mwebwe rero sinzatuma muzimangatanya, ahubwo mwebwe ni imyaka 70 ya punition y'igihano, muzabona imyaka 70 kure ya Yerusalemu, kure y'igihugu cyanyu, ariko nyuma y'imyaka 70 nzabagarura. Abagarutse rero kontenja ya mbere bari abantu bagera ku 50,000 bayobowe n'uwitwa Zerubabeli hamwe n'umutambyi mukuru witwa Yesuwa. Baragaruka rero hariya, bagarutse mu gihugu cyabo, icya mbere batangiye gukora barubatse igicaniro. Mwabise iyo ni principe spirituelle, ko igicaniro no kuvuga ngo tugarutse Mana, tukugarutseho. Relation y'Imana niyo batangira kubaka. Satani nawe kugira ngo atware umuntu kure y'Imana, abanza gusenya igicaniro, abanza gusenya relation y'umuntu n'Imana, ahita gushobora. Amen. Ikitumentena mu mbaraga ni relation na Yesu. Nk'ubu ntakaje relation na Yesu uyu munsi, mu isi y'umwuka barabimenya, mugatangira kubona ntangiye gucanganyikirwa. Madayimoni yo muri Zanzibar naye arabimenya, gatangira kuntera, ariko ntabwo bizaba. Haleluya. Tuzarwana mpaka mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Rero ariko nugukomera ku gicaniro, aho niho hari ibanga. Ndibaza ko mumaze kumenya ibanga ryo kubyuka nijoro. Maze kubimenya? Mukwiye kubimenya. Mwe mujye mumenya ko jewe agati ya saa 8 na saa 9 hari isaha, ntabwo ngira reveye zanyu, hari isaha mu mwuka, iyo igeze mu masaha saa 9 zibura. Amen. Isaha y'Uwiteka muri yo itisone. Nuko ravuga ngo ndashaka ibitose ntabyo, ngatangira ku maviriro ngatangira. Amen. Nidukomerero kuri ibyo ntazadushobora, tuzanesha. Nutsindwa ku gicaniro, mambo yako yamekwisha. Imbaraga z'abadayimoni zitinye igicaniro,
kurusha ibindi. Amen. Rimwe i Bujumbura nabwiye ko Imana impamagara, natangiye gukora Imana muri ministère ya Deliverance. Donc twahuye n'amadayimoni y'uburyo bwinshi, amajini, ibiki byose byinshi n'ibindi umuntu ashobora kumenya. Rimwe rero turukana umudamu umwe, iyo dayimoni umuriro urayitwika w'umwuka wera. Mu kugenda urazi ko yaravuze ngo ninamwacha na kwenda, maombi si mchezo. Maombi si mchezo. Aya masengesho mo muri yasuzugura. Ya amanura imiriro wo ku musozi Karumeli. Imana yabwo icyubahiro. Kuko abantu rero bimenyereye amadini babagamo, niyo mpamvu batamenya ibihe barimo mu buryo bw'umwuka impact bibe birakora. Kuko twakuriye mu bintu by'imihango n'imigenzo. Kubera ko nababwiye hano ko abashakashatsi bavuga ko brain y'umuntu, cerveau y'umuntu birayigora ko integra le changement. Kugira ngo umuntu yakire ubundi buryo bushya bwo gukora no gutekereza, bifata igihe. Ni process. Ko riko cerveau imeze. Amen. Hallelujah. Kandi murazi ngo l'habitude de la seconde nature, ko bavuga Abafaransa. Akamenyero kakurema mu ndi muntu. Hallelujah. Numenyera gusenga, ukamenya gusenga, amen, uzaba undi muntu. Nutasenga ukaba umuntu w'umunebwe gusenga, ukagira gusa umwete mu bindi, nabyo uzaba undi muntu. Murumva rero ko igicaniro nico Eliya yatangiriye mu kuzana restauration muri Israel. Cyo kimwe n'Abazorobabeli batangiye kugica gicaniro. None Eliya yazanye amabuye 12 yongera kubaka igicaniro cy'Uwiteka kugira ngo Imana yemere kwije kurestora ubwoko bwayo. Uriya muriro wamanutse igicaniro ni yes y'Imana. Kw'Imana nubwo bayiteye umugongo bakajya kuri Bayali na za Ashera, baratari ubwoko bwayo. Nico uriya muriro usobanura. Ndacyabakunda. Muracyari ubwoko bwanjye. Amashimeje ku Mwami Yesu Kristo. Nijoro ndiho ndavugana n'Imana, yampaye ibintu 12 nk'uko amabuye ari 12. Amen. Icyambere cya restauration kugira ngo igicaniro cyawe cyubakwe mu gutegura inzira yo kongera gusabana n'Imana. Amen. Kugira ngo uve muri situation wari urimo ni la repentance, kwihana. Ibuye rya mbere muri amabuye 12 no kwihana. Nuzitege ko Imana iza kurestora utihanye, nibishoboka. Niyo nababwiye ngo isengesho ryo nyine nirihagije. Nimba ushaka ko Imana yinjira mu kibazo cyawe, Imana yongere ikubakemo, amen, ishusho yayo yangiritse kubera icyo kibazo wahuye nacyo, nkuko byashikiye Eliya, ibuye rya mbere ry'igicaniro cyawe ngo Imana yohereze umuriro, amen, ivuge yes ndaje, no kwihana, la repentance. Kwihurira mu situation yawe ni biki ukwiye gutunganya. Ibuye rya kabiri c'est la restitution si besoin il y a. Nuvuga ngo nimba hari ibintu runaka, amen, ukwiye gusubiza mu buryo kubera yuko byarakozwe mu buryo butemewe n'Imana. Aho ndashaka kuvuga iki? Urashaka ko Imana ikurestora, ushaka ko Imana yohereza umuriro kandi mu buzima bwawe, Imana yongere ize mu busabane nawe. Hanyuma ugasanga hari ibintu ufite mu buzima bwawe bitakwiye kuhaba. Urugero, igihe wagiye kure y'Imana waribye, okay,
ufite imeza mu nzu yawe itari yawe, icyo gihe hakorwa icyo bita restitution, ukwiye kwivanaho. Uriya mukozi w'Imana yitwa Renard Bonke w'umudage wari mu ijuru, igihe yaje kuvuga ubutumwa i Bujumbura mu mwaka wa 1990, yigishe kuri Zakayo, ukuntu Zakayo yabwiye umwami ngo uwo nambuye ndamusubira inshuro enye. Aravuga ngo nawe ushobora kuba impamvu uryama ntubone ibitotsi, uri uraryama ku matera wibye. Icya kabiri, impamvu urya mu nda hakakurya. Nuko urira mu masahani wibye. Yari arerekana ko abantu bafite icyo Satani ahagazeho, bigatuma rero Imana ijya kure yabo. Nibyo twise restitution. Mwajuvise akwiye kuba restitution. Cyangwa tureke ibintu materiel bifatika, ukaba warabeshye umuntu mu buzima bikaba byaramugizeho ingaruka. Waragiye uramubeshyera ngo uriya niyo yakoze ibi, niyo yakoze ibi, bakamufunga cyangwa akaba ibindi bibazo byamubayeho. Nimba ushaka ko Imana igaruka mu busabane nawe, tu dois restituer la vérité. Ukwiye kugarura ukuri. Kavutire umuvandimwe narakubesheye, kiye kubikora, kiye gukora ubutware. Restitution ntabwo ari gusaba ibintu, hariho n'ibintu bitari materiel. Ibuye rya gatatu, ukwiye kuzana ibuye ryitwa la vie de prière, kongera kubaka ubusabane n'Imana nka data wa twese wo mu ijuru binyuze mu masengesho. Kubera iki? Kubera ko itegeko rikuru rya mbere ryitwa kundisha Uwiteka Imana yawe, ni complete, ni muzuzi umutima wawe wose, ubwenge bwawe wose, imbaraga zawe zose. Nuvuga iryo niyo tegeko rikuru rya mbere. Ukwiye rero kugarura iryo buye, guha Imana umwanya wa mbere. Okay? Ibuye rya kane muyita amabuye, sibyo? Urubaka igicaniro kuko uritega ko Imana ikugenderera. La remise en honneur de la parole de Dieu, ukwiye kongera kugarura ijambo ry'Imana mu buzima bwawe, rigahabwa intebe, rigahabwa icyubahiro, ugatangira kugendera mu ijambo ry'Imana aho kugendera mu bitekerezo byawe. Ugatangira kugenda uyoborwa n'ijambo ry'Imana aho kuyoborwa n'ibitekerezo byawe. Uko Bibiliya avuga mu Migani 3:5 kumanuka ngo ntukishingikirize ubwenge bwawe, kuko ubwenge bwacu buradushuka. Icyaka mwacyumvise, kugarurira ijambo ry'Imana ku ngoma mu buzima bwawe. Icya gatanu, l'obéissance à la parole de Dieu, mise en pratique des commandements de Dieu. Ntabwo ari kurigarura gusa, ukwiye kurishyira mu bikorwa, ukwiye gutangira gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Ukugera kurimenya urishyira mu bikorwa. Icya gatandatu, remettre l'église à sa place dans les priorités de ta vie. Être actif ou active dans la vie de l'église. Ukwiye no kugarura itoro ry'Imana mu mwanya waryo mu buzima bwawe. Wayibise? Ukwiye kugarura itoro ry'Imana mu mwanya waryo mu buzima bwawe. Wayibise kuvuga? Nuvuga ngo itoro ry'Imana rikwiye kugira umwanya muri agenda yawe. Ntabwo itorero gusa uyibuka ku cyumweru cyangwa igihe ushakiye, rikwiye kuba muri za gahunda zawe. Ukwiye kuba actif, ukwiye kuba uparticipa mu buzima bw'itorero ryawe, kuko imbere y'Imana ntabwo Imana yigeze itekereza umukristo adafite itorero. Nubitekereza gutyo urishuka. Mu mugambi wa Kristo nuko umuntu wese akwiye kuba afite itorero, l'église locale, local church. Okay? Amen.
ibintu utabikurikiza nta muriro uzabona, ntabwo imana izigera ikugenderera. Turavuga process ya restoration, sibyo? Haleluya. Kuko imana yitwa le restaurateur, the restorer. Imana, haleluya, imana ira restaura. Hanyuma cya karindwi, la foi doit transparaître dans tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit. Kwizera kukwiye guseruka mu byo uvuga byose n'ibyo ukora. Kubera iki? Kuko Bibiliya niko itubwira. Kwizera ni kugume mu magambo gusa, kube mu magambo no mu bikorwa. Niko batubwira Abakolosayi ibice 3, 16, 17. Kadusome. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye, muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbirirana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora, mujye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo. Amen. Amen. Nimubone ibintu bibiri, ijambo n'ibyo muvuga n'ibyo mukora. Amen. Mubikore mu izina ry'Umwami Yesu kugira ngo Data wa twese ahimbazwe. Mu ijambo rimwe kuvuga ngo kwizera kwawe kugaragare mu byo uvuga no mu byo ukora. Nibuye rya kangahe? Rya karindwi. Amen. Ibuye ry'umunani, recherche quotidienne de la sainteté. Gushaka ku munsi kwezwa. Kwezwa kurashakwa bavandimwe, ntabwo ari impano. Tujye mu Baheburayo. Kwezwa kurashakwa. Amen. Abaheburayo 12:14. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba Umwami Imana. Amen. La Bible est catégorique. Nimushake kwezwa, kuko utejejwe atazabona Umwami Imana. Murase muvandimwe, icyatuma utabona Umwami ntiwakirwanya koko, kuko ushobora gupfa umwanya wose. Nupfa utejejwe, Bibiliya kubwira ngo ntabwo uzabona Imana. Mubitekerezeho, kubera ko ni itegeko ry'Imana. Petero wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 15, 17 dusome. Ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera. Kandi ubwo uwo mwambaza mumwita so, ari ucira umuntu wese urubanza rukwiriye ibyo yakoze, ntarobanure ku butoni, mumara iminsi y'ubusuke bwanyu mutinya. Amen. Amen. Imana yavuze mu mategeko ya Mose ngo muzababera mu ngeso zanyu zose iminsi yose nkuko nanjye ndi uwera. Mwabonye ko izindi mana ntago zegizije ukwera kubazisenga, ahubwo zibegizija kwihumanya, ubusambanyi, ibiki byose. Ariko iyi Mana nzima irera, iteka abayo ko bezwa. Kandi ntago wezwa ku cyumweru gusa cyangwa mu gihe cyawe umeze Ramazani. Ugiye kwera iminsi yose, kandi ngo mu ngeso zawe zose. Mwabizi? Nta munsi wo kwezwa n'umunsi wo guhumanya. Iminsi yose ukwiye kugendera mu kwera. Amen. Hanyuma 9, cultiver l'humilité dans sa vie. Ukwiye gutangira kubaka muri wowe umutima uciye bugufi. Bavandimwe, icyatumye Satani ajugunywa hanze y'ijuru yitwawe Lucifero umumarayika w'umucyo, agahinduka Satani umwanzi w'Imana, Satan l'adversaire de Dieu, n'ubwirasi, ubwibone.
ubwibone nibwo bwagize Satani ikivume. Uyu munsi nababwira ngo ku isi Satani ategetse imitima y'abantu benshi, kuko abantu benshi bagendera mu bwibone. Bibiliya iravuga ngo Imana irwanya abibone ariko ikagirira ubuntu abaciye bugufi. Umutima w'ubwibone Imana irawanga. Bibiliya iravuga ngo ibiri ngo bana bato nimugakunda isi n'ibirimo, ko ngo ukunda isi ngo azaba umwanzi w'Imana. Ngo ko ibiri mu isi icya mbere ngo ni irari ry'amaso, ni irari ry'umubiri, ni ubwibone bw'ubu buzima. On veut afficher qu'on est riche. Reka ngura imodoka ya miliyoni 80 y'amanyarwanda nanjye bambone. Mobutu yabise ngo ni mativu, wambonye. Mobutu yavuze vous les Aïrois, y'abendu bazaïrois. Vous les Aïrois vous aimez les matu vu, ngo moi wambonye. Ni umwuka uri mu bantu benshi. Benshi bagendera ngo muri mwambonye. Ni umutima wa Satani, ni umutima w'ubwirasi. Amen. Alléluia. Ni ukuba udafite identité. Iyo ni crise d'identité. None kambabazi, nimba Imana yarampaye kuba mu rwego runaka, sibyo, nkatunga ibintu runaka, nkiga amashuri manaka, sibyo, hanyuma nkakomeza kuba uko nari meze ibi byose bitarabaho, nkamera uko yari nzi kuva mbere, ntindabinyambura. Nze mwambonye wishakira iki? Wishakira iki? Ni uburwayi. Amen. Abantu bararwaye. Imana ikwiye kubatabara. Nta muntu aza kwambura diplome zawe ukubera ko utagiye ureza agatuza. Nta muntu aza kwambura imodoka yawe, nta muntu aza kwambura isambu yawe, nta muntu aza kwambura icyo uricyo. Kubera iki ushaka kwerekana ko ubifite? Kubera iki? Ni uburwayi. Dore uko bavuga ngo l'humilité c'est le manteau de chef. Ngo kuca bugufi ngo niwo mwitero w'abahambaye. Ari kwerekana kuri kanaka ni faiblesse, ni abantu baciriritse biyambuye agaciro. Mwicishe bugufi imbere gatandatu kuri 10. Ariko nubwo bimeze bityo Imana irushaho kutugirira imbabazi, nicyo gituma ivuga iti Imana irwanya abibone. Dusubiremo, Imana irwanya abibone. Ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Nuko rero mugandukire Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Mubabare muboroge, murire ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduka agahinda. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana kuko aribwo izabashyira hejuru. Amen. Nimubase. Imana irwanya abibone. Imana irwanya abibone. Amen. Imana irwanya abibone. Dufite ikibazo rero muri iyi si y'abo bantu bitwa abantu vorije. Muri Amerika babyita new money, niko babita. Abo rero bafite ikibazo no mu gakiza, birabagora, bavanga amakarata. Barashaka ijuru ry'Umwami Yesu kandi barashaka bagendere muri mwambonye. Ikibazo gikomeye. Amen. Alléluia. Malheureusement n'abajene benshi bari muri abo. Nabi birababaje. Bari mu bantu bagendera mu bwirasi, mu bwibone. Inzira y'agakiza irabananira kuko ntabwo Umwami agendana n'imitima yuzuye ubwibone. Ndi ku ijambo rivuga. Mwibaze
icyitegererezo cyacu n'umwami Yesu. Jésus est notre modèle. Imana rurema ikamanuka, Yesu wa Nazareti. Ese wumva iyo umurebye wowe ukamenya ko ari Imana, uri iki wowe? Uri iki umugende wigira gutya? Hari n'abantu bahita bahinduka n'ingendo bakagenda uko batagendaga, no ku isi idasenyuka, baje bakandagire imitutu itiza. Jewe iyo mbarebye ndavuga ni n'amadayimoni yigenza, kuko Satani niwe mwirasi wa mbere byamuviriyemo kuvumwa. Rero Imana hari amagambo yavuze akomeye cyane, amen, mukwiye kuyigiraho mbere ko tujya mu masengesho. Nushaka kuba inshuti y'Imana, igira ku mwami Yesu, uguca bugufi kwe, amen. Ngo nawe byose byaribye, ngo wicire bugufi yisiga ubusa, ntacyo yisigarije. Ariko wowe wabonye agafaranga, ibiki byose wabonye ikisi mbizi, none urakugenda mu bwirasi gusa. Ega imbere y'Imana ntabwo uracyari wa wundi, nuko bagwa gutegeka woni nkuriya musaza. Imana yacamubona uko yarari atarajya guteka woni. Ibyo ntabwo bikanga, amen. Ntabwo uriya girema ati Uwiteka uzi ko nabaye secrétaire général wa ONU. Ibyo ntabwo yabyubahuka, ahubwo utaranaba mu nda ya nyoko iyo yari kuzi. Bwirasi rero ni ubusazi cyane, kuko gushaka buri munsi ikaritansha ati kiriya ejo barakibonye, reka nshake ikindi, bizarangirira he? Aya magambo muzajye muyibuka, ngira mbasomere. Samuel wa mbere 15, amagambo y'Imana yabwiye umwami Sawuli binyuze mu kanwa ka Samuel. Samuel wa mbere 15 umurongo wa 16 tugere ku murongo wa 17. Aya magambo uzajye uyibuka, azajya atuma nushaka kwiduza, kwizamura, ubwire ubugingo bwawe ngo sigaho. Nuko Samweli abwira Sawuli ati, uretse nanjye nkubwira ibyo Uwiteka yarayambwiye iri joro. Aramubwira ati, ivugire. Samweli aravuga ati, mbese nubwo wigayaga ntiwagizwe umutware w'imiryango ya Isirayeli? Urumva ikinyarwanda ntabwo unyumva neza, umviriza hano. Samuel lui dit à Saül, arrête et je te déclare ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Iyo jambo muvuga ati ukiri muto, ukiri ubusa. Samweli aravuga ati, mbese ukiri muto mu maso yawe ntiwagizwe umutware w'imiryango ya Isirayeli? Uwiteka ntiyakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli? Amen. Amen. Murumva ngo ukiri muto mu maso yawe, apana mu maso y'Uwiteka, kuko mu maso y'Uwiteka nta kintu gihinduka. Situation zanyu nuko zahinduka, ku Mana ntago zirahinduka, iracyababona kwa kundi. Ngo ukiri muto ubusa, wibona kuri ubusa, cyagiye wari uragenda ushakisha indogobe za so, sinagufashe nkakubwira umwami wa Isirayeli? Kuko yari yidugije, yari ishize hejuru. Iri jambo muzajye mugibuka, amen. Ngo ukiri ubusa, ukiri muto maso ya, wibona ko ntacyo uri cyo, narakuzamuye mugira umwami w'ubwoko bwanjye. Wabibizi? Abantu rero ntibireba mu maso yabo kugira ngo barebe nimba, amen, bakizirikana icyo bari cyo, batarinjira muri situation yindi, baribagirwa, amen, baribagirwa. Icyo kibazo abantu bibagirwa
akibagirwa ko yashonje kugira ngo amenye abashonje nabo ko babaye, akibagirwa ko yigeze kunyagirwa mu nzu iva ngo yumve abandi, akibagirwa ko yigeze kuburanirwa akabura amafaranga yumva abandi, baribagirwa. nabo ari kuyoba gusa ko bibagiwe, agiye badashaka no kubyibuka kuko bahita bumva ko bafite ipfunwe. Ariko Imana yabwiye Sawuli, umwami Sawuli, ukiri muto mu maso yawe, ukiri ubusa narakuzamuye. Yaribagiwe icyo yarari cyo bituma akora biriya byaha. Rero il ne faut jamais oublier, ntuzibagirwe. Amen. Aho Uwiteka yakuvanye, kandi ukomeze kugendera imbere ye uciye bugufi. Dufate iminota 5 tujye imbere y'Imana, twisengere kugira ngo Imana, amen, tureba nimba turashigaje amabuye angahe, 2, tugende dusengere kuri amabuye 9, tugende dusengere kuri amabuye 9, rimwe kurindi urebe nimba riyo rirubakika mu buzima bwawe. Iyi ni inzira ya restauration, ntushobora kugira restauration utanyuze aho hano. Dufate kandi nimuzajye mu abanyamedini gusa tuzure mu matora n'amadini, ariko realite y'Imana idahari, ntacyo bivuze. Biza bari gutakaza umwanya wari kubura karanga amafiriti nibura. Tugende mu minota 5 imbere y'Imana, fatira liste y'amabuye kwa igicaniro cyuzure mu buzima bwawe.